namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course nomthetha yakhe lo la kokwana Africa le still a continue ku vele khile nkana ho singobe the poster kuna a new live la man ya imdela makum vele hoy meta ke hetelela shonge rangane yeah so in the 25 ta July kuna a live le kokwana Africa of course ingafika yi endla without any further waste of time let's go ifika YouTube kahle kahle akundleka yini kwalo amanjini man okay so kokwana Africa vele ayiri busy kha yilungisa an engine kwala majoni kha yaro nemlungu engine vele ya tulurelete le henhla hi tiveta ku code 14 hi xitalo okay so yiri timhaka tingani kokwana Africa kokwana Africa la swilo swa yeah a hi swa mina leswi mfowethu a hi swa mina ku tirha alifana yena lo that's why avuton'wini ni nga fambi ku swilo swa wena u nga ri swa wena loko ku ri ku tirha aswa n'wina no tirha mina ri ya n'wina toraka leyi na lewa yimele mina se hi leyi le se ni nge fambi ni ku njhanjhani ku na mani ku ta n'wina ya ni fana mzaya mina ni fana mzaya mina ta ku ni xava tra mani xavani guys no tirha mara mina ni vona swi nga bihanga a ni mu yisa loya loko a yi xavini o endlela ku yena a ti tlhogomela titiraka letiya a ti tlhogomela yini a ri na yini ngoveni mara a mu n'wi tivi misa swo swifanani va n'wi nyikaka swona swa se wa hembela gaza a ku iya a ni swi fana loko hi ri ya yena hi ku tikhomiwi hi yena se swilo leswiwa hi swi khomi hi mini swa mina mara a ni na titiraka letiya loko ti ya xavisiwa letiya ta dipara mi ta famba miloyeriwa swilo swo ka swi nga ri swa n'wina mara a swi fani ka gaza a swi fani u tilawule titiraka letiya i tilawule kwini hikuva swilo leswi i ta hi komba loko swi famba na ni o ti xavisa hi muyisa loya u ti xo so u nga hembela ni xave tiraka ya mina mini wo swi nga fani a ni na mina loko no va hansi ka n'wina mina ni khomisa swin'wana kumbe titiraka mi nga hembeli vanhu swi fana loko ti ri ta mina na xikwembu xi ta mi pfalela tilaki swa ka ti xa pfala leswiya swa pfala leswiya swo nta hi nga ku wena ni fumi ni nga fumanga na mani nga swi tivi as you can hear kokwana Africa ya continue timhaka ta tiraka leyo singome the post laha vele tani swi nga swi tweni kwalana allegedly yi kombisa ku haya yena leswi nga a bit confusing swi tana swi confuse mara yena mara loko mara ngo tsakise ku vanhu va fika va xata tiraka kha nga ri ya yena ni twa yi tika nyana mhaka leyi because mina ni tweni na ku hi yo yaleyo hosi ngo a ri na yona musi then okay I check number plate namtlha wa hi nga swi endli practically hi vona HGX ni nga zama ku yi cheka gallery let me try to see something here mara ti fana straight na liya man loko a yi xava hosi ngo Mr Boss a ku ri le 2022 ti fana exactly na ntiyisi ku laha loko yi vona number plate I wish a ni kota ku yi vona ni ti number plate leyi ni nga yi kuma xinjhani ni kota ku kuma that number plate but based on no okay check the features ta fana exactly lero hence mina even initially ni fike ni komisa ku Mr Boss a nga loyi upgrade track liya a endla modifications because ta fana like ta fana exactly no okay nangutisa kwalana and stuff like that mayona mhaka unless if impela na liya a yena usungova ku hi leswi yona kokwana Africa yi vulaka swona ka ti xa pfala leswiya swa pfala leswiya swo nta hi nga ku wena ni fumi ni nga fumanga na mani nga swi tivi va mi nga fambi mi hembela vanhu hi swilo swo ka swi nga ri swa n'wina ku xave tiraka hi leyi wa ti-artist a hi xaveni na hi ku vona hi ya nga bukiwi lavan'wani vele a ni o hi tsundzuxa ku he va fo a hi xaveni a endleni business o hi tsundzuxa dimani mani popo leyi ya karata wa mi n'wi lava so mzaya hayi mi dyondzo tsakisa swi mi tsakisile dyondzo tsakisa leswi di nga xiswona man twisisa a ni ku na ku va na role model ya n'wina na n'wina yi kona man twisisa ku nga beni mahingani na mina Mr Post i role model ya mina man twisisa swivara swivara n'wina swivara ni ro hetisela ni famba na n'wina a ni mi feva mzaya na famba na n'wina na vula sweswi
mi ta kwale ka ngove mi hembela vanhu se ni fela sweswo bodela famba na n'wina a ni un'wana na un'wana munhu na road model ya yena hi ka swona mina loko mi famba na mina mi fane mi feba mi ra ka phanda hayi leswi swa n'wina mi lava ku ebodeni ma yi vona mihlolo mani hambi se swijikisa andani pike swin'wanyana mi nge he swi kumi asi mi feba mzaya a ni ku n'wi tsakela na hayi mi nga n'wi tsakeli muyisalo hi sivara na Mina yena n'wi tsakeli. muyisalo u endle ku na yena xigazeni ku va kahle loko a nga ri kona video leyi nga tshama yi endla hi December leyi na malume va yona leyi na vo brother yi ze yi vatsona na byala laha lebyi a yi byi khomini laha hikuva va kha favor Mr Post so ku va ku ri nyimpi yikulukumba ngopfu nyimpi leyi kokwana Afrika yi va yi ri personal swinene yi vuya yi famba mi nga ma swi voni loko hi ripota laha a yi lan'wa yi famba laha ta ku na vamalume va yona and stuff like that hikuva va kha va favor hosi ngopfu Mr Post va kha va chayisa Mr Post laha mi nga va swi hleketa and stuff like that so hayi vheta yi lan'wa so nyimpi leyi yi va yi ri kulukumba ngopfu yi swi teka personal ngopfu so hi leswi manjheni ku na wa nyuwana a kombisa ku yena i ta fambela na Mr Post na yese wa jikeriwa ku a nga ha kumi na swa kahle okay a ha continue ka kombisa ku hayi i na impact yo karhi Mr Post ka mundzuku wa Xitsonga a xigaphe beni a nga ta phikizana na munhu a nga ta phikizana a ta phikizana mani loko n'wi mi languteni a nga ta phikizana munhu dimani ma ni twisisa swo swa antswa u kona loyi at least a lwelaku ma ni twisisa ne hambi a nga fiki ebodeni ma ni twisisa mara at least wa kota ku lwela dimani a swi fani wa lwela i lwela khwiri ra yena leri ra inani a swa khwiri hi nge vuli khwiri a ni ku dya xurha leswiya i ku dya xurha yini makhume lama ku dya xurha i makhume machukele moka mi nga tirhaki swilo yini makhwiri hi lama sosi va ri fane va fiti so kota ku nghena na le hansi ka traka tisaletiahiswari hi endle ku xigaza xi nandzini beni a nga ta phikizana munhu phela loko wa ku nga ri na Mr Post ma yi vona loko dokodela hi nge he vuli ku va humi peceni ma ni twisisa swara mbalavuli kahle swara a ni nga mi tekisanga swona mara ni vulavula tiyiso bodeni ni vulavula tiyiso tshama ni kha ni ku ni na maseve kasi ni vulanana mara ni tiyiso u fa u vulavuleka ka xin'wana na xin'wana ku faneke ku va na competition ma ni twisisa ne ku fana na mani a ni mavo Gagashi u khopita na mani na kokwana Chauke ma ni twisisa ne mara hambi a tsandeka ne hayi as we can hayi va yi ri kula mara yi ve yi tlhe yi hindanyana mhaka leyi ya competition yi tlhe yi tlurisela vhele ka Gagashi na kokwana Chauke a ni nga ri a wu ku vele ka competition or vele ka competition I'm not sure if Gagashi yena a nga kha competa na wena ya a hi twene ku fana na mani a ni mavo Gagashi u khopita na mani na kokwana Chauke ma ni twisisa ne mara hambi a tsandeka ne mara u zamile wa zama ku lwela zama ku o kuma ku Chauke xi yimile xi yo ntsarama ma ni twisisa ne loko ku nga ri swona bodeni ma ni twisisa o kuma ku Chauke xi yimile xi ninginiki xi yo titiyela xi yisa lexiya ma vona hayi Chauke sivara ne xi yo tiya ma ni twisisa mara xi yo tiya Gagashi mara swi a phikizana na xona swi yo n'wi tsala xo yini hi makhume a nga swi lavi ku tluriwa hi xaveriwa magume lama hi nsati a nga swi lavi hi mi byela ku xaveriwa u kuma ku xi tiyini Chauke ya a proper xo a xi tuliwa a ni xi voni hayi I think swo tala hi swi twini swa ku vulavula leswona la leswin'wana a yu tlhe yi ripeta swa timhaka ta mali ku hayi i fika a vuyisa mali and stuff like that so hi leswo hayi nyimpi ya mahlweni hi nge chayi sweswi hi nge chayi sweswi loko hi kha hi langutisa hayi hi leswo hayi hi nga ha za hosi ta nkarhi ha hindza manjheni hi kha ya vhele ya ka hi kha ya ka xonga rhangani vhele so vhele ka sungula fosa ra 26 ta July i fika posta a post laha vhele na topic already mi nga yi vona ku ndleka yini kwalano so yeah she wrote vulavula na moya obvious it's either a title or something hi nga ta fika hi swi twa ndeka tinsimu ta yena leti taku kwala ka Augusta leswi mi swi twa ku hayi ta pfale ku pfala so i fika posta hi image as you can see kwalano a ku na without any doubt as you can see she's very beautiful quality ya image leyi a ni tivi a yi uploadeka kahle ngopfu swo saseka already a hi n'wi complimentini ba sweswo a xi hundla ni nga ta famba ni jamu ka mina nkarhi wun'wana she's very beautiful and as you can see kwalano mara there is something which caught my attention loko ni kha ni cheka this image here hi nghena ka gallery la so hi kha hi cheka ka voko ra yena ra ximati you can see ku ri
na tattoo laha mani na tattoo as you can see kwalano a ni kha ni zama ku va ni yi analyze mani a ni sure ngopfu but swi ti komba ku ri a real tattoo swi ti komba ku a big tattoo mani na loko ni kha ni vutisa bra ya mina Gemini ya ni loko kha ni vutisa bra ya mina Gemini wa pfumela laha exo vheta hi attach image ni nga ta komba na ti-image ta mina ya loko ni kha ni zama ku va ni vutisa swi ti komba ku ri yi real man this area so I think issue leyi hi nga na yona i timhaka ta yena to image leyi a yi clear ngopfu swi fika swi ni tikela nyana ku va ni confirm ku is it real or what but loko kha ni cheka laniwa tlhela ni vutisa na Gemini laha swi ti komba ku ri real tattoo wena mhaka leyiwa like a yi temporary swi tsariwini ku upon examining the image the tattoo on the person's arm appears to be real. It has the characteristics of a permanent tattoo including what it looks like held lines and shading. Held lines ko ni koti ku ti vona ti held lines ta kona ku hi mavonele kumbe ti kona picture leyi I wish I na quality ngopfu ne mara wo hi zama ku hi rate ke rate out of 10 the legitimacy of the tattoo so ho hi twa ku xi rini la Gemini ku hi xona mina ni se va sure ngopfu 9 out of 10 9 out of 10 okay hi to swi teka tani hayi ku i bin tattoo ku swa kala ka ti-artist like no vula ka ta Xitsonga like swa kala like ho hlayela like hi ngo languta tintsanana no vula ka lavakulu ka lavatsongo ho hlayela ni va ku vo Blizz Boy laha va kona nyana there like to some extent hi nga ku i artist na yena producer man loko ho hlayela a va talangi like lava nga na tattoo xigazini so it's something hi nga swi loko it's a bit new hi nga swi latani like vanhu vo duma ngo la gaza vo tala a va na tattoo ho hlayela very na vo gaga they are very few magana tattoo and stuff like that so I was like okay this is interesting it's very interesting and it's a very good marketing strategy loko rimpela hi yona la swi ta kha swi phusha swinene ku kha ku va vula hi yona tattoo leyi and stuff like that ku ya mahlweni as an outro a ni tsakanga hi mene leyi nga fika ya bota le ka xonga rhangani ku ni pfana n'wi yevula la a ni tiku i mani ku a nga a pota hi ku xonga rhangani road manyangatsi na Master Xitsonga analyst mi ready na ri la ku dzinda soon which means an album very Master Xi fashion ni yevula ku ve i munhu wa mina swona a ni tiku i mani a nga a po i mani guys like i mani a nga a thipa xonga rhangani ni mhaka leyi mara it's very wrong I'm not happy with that ani tiku i mani munhu wako no n'wi kuma ni ta n'wi bifera ka channel munhu wako a nga fika analyze wa ka channel lo a baza ku a fikisa hungu ku pfa yiveriwa ku ma yi vona yana mhaka ya kona so hayi leswo loko ri amukeza mi subscribe ngobeni yi huma switsongo xa lo mahlweni xi ku fu as you can see kwalano hayi hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe ni ri na heta ni vona ti however la swo kahle swo however leswi inani some sort of inani slogan ne loko nga ku na however yin'we ntsena la ho ni zama ku ti pfula titele ti-comments leti ri vo swin'wana mara i yin'wana hi leyi yin'wana 2 okay 3 4 4 the however okay